Kunemfana lokhala ngekuthi uhlukubetekile kanye nako bomnakabo bahlukunyetwa nguyise. Sibahle Msibi uthi lokhu kwendeke emva kwekuthi kube khona timpahla letilahlekako ekhaya kubo kwabeseke kusolakala yena kanye nabomnakabo. Lo mfanyana uthi uyise ubese uthumela labanye bobabe labatiwa kabi kulendzawo yaseMangwaneni kuthi babangenele ebusuku. Kwangulapho ke labafana bakhona kubaleka baya khona emaphoyiseni. Lo mfana uthi nakhona lapho ke kude ke lusito labalutfolile. Lekhaya kube nekulahleka kwetimpahla manje basola thina abafana labancane lesibafana sem5. Manje kulosola kwethu ke lempahla setinemalanga kahlekile. Itolo lensamba mawe babe bekadzakiwe. Wasuthumela abantu lababili wathi abetosibamba bathi thina siyathatha. Labantu basitshele bathi batosibamba singayi kulala thina. Sathi sesilele ngabo 1 ebusuku. Bafika kanzima sisile ngemaPVD. Bafika bafuna ukwabula lo mnyango sazama ukuphuma sabaleka. Abanye babasigijimisa bababamba abanye. Sina abanye sakhona kuphunya uhambe so report emaphoyiseni bafike bangasisithi ngalo. Into labasithe ngamaphoyisa basithe linye iphoyisa nje shite masifika lapha eKhathe police station angathi ngamkhohlwa uthi ngibani bafika wathi ke hayi kumcoka kwabo nje ukuthi nibathathe labafana fike ngibadrope eMangwaneni basitropela usuku basitropha eMangwaneni bathi hayi asihambise ekhaya ukuthi ngokusindayo sathi noma sesibuyele ekhaya phinze futhi bachubeka naloko labantu ngavele bekusebusuku bese kuyoshaya 3 lapho. Letimpahla natati nentational asitadle impahla nentational uma sesibatshela solo siyabatshela impahla asitadle. Okay. Futhi nawo abantu lo thume abantu besibateni mbamba ngibabone mbamba ngibaba wethu laba lababili laba bantu labatiwako laMangwaneni ukuthi vele bona abantu abanemandla abatiwako ukuthi bugebengu babela abanemacrime lamaningi ababanje. Ngingunondobeko Thabetse etindzabeni te-channel yeMaswati titfombe nguJustice Dlamini yeMangwaneni.